Zauzmemo položaj stolčića, šake ispod ramena, kolana ispod kukova i ruka klizi po podu i kroz izdah je vraća. Udah, ruka klizi po podu i kroz izdah je vraća. Idemo polako sa nogom. Udah, noga klizi po podu, izdah vraća. Ponovite svaku od ovih opcija 10 puta. Ukoliko je naporno za šake, možete umeđu vremena, između svake vežbe, sesti na pete i stegnuti malo leđa i rasteretiti zglobove. Idemo sada dijagonala, odnosno desna ruka i leva noga klize po podu. Kako vreme odmiče i napredujete, možete umjesto ruke po podu da ruka ide polako kroz vazduh.